Niyo TV kuri uyu munsi rero ikaba yasuye umujyi wa Nottingham, ahantu hari umuntu w'umwongereza washinze iriya kipe ya AC Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani mubona. Iriya kipe burya yashinzwe n'umwongereza wavukiye mu mujyi wa Nottingham, akaba ari umugabo wakinaga football, wabayeho n'umutoza, akaza no kugira uruhare gushinga iriya kipe. Mu Butaliyani rero bamwita Father of AC Milan, akaba ari umwongereza. Akaba ari nayo mpamvu iriya kipe batigeze bayita Milano bundi mu Gitaliyani ariko yakagombye kwitwa, ariko base kwita AC Milan kubera ko yashinzwe n'umwongereza. Hano rero niho yavukiye kuri ino nzu nk'uko mubibona, tukaza kubanyura amwe mu mateka ye, ko n'umugabo wavutse mu 1870, akaba rero yashinze AC Milan mu 1899. Urumva ko yari umuntu ukiri muto, yari afite imyaka 29. Yaje kwimuka hano, yari atuye Nottingham, yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Agiye gukora ahantu mu ruganda, ariko akomeza no gukina umupira we, kuko akina hano muri Nottingham amakipe yakinaga matoya, ntabwo yari yarabigize nk'umwuga, ariko yakinaga umupira nawukunda. Byaje rero kumuviramo kugira igitekerezo cyo gushinga ikipe ya AC Milan. Turaza rero kubaganiriza neza amateka y'uno mugabo, kuri iriya kipe mubone yakoze ibigwi ku isi, mumenye ahantu yaturutse. Ni Niyo TV rero nk'uko twabibasezeranyije, twavuye ko uyu munsi tubaganirira umwe mu bantu bashinze ikipe ya AC Milan, iriya kipe yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ikina muri shampiyona yaho, ifite bimwe mu bigwi bikomeye ku isi nk'uko tuza kubigarukaho nabyo turimo dusoza. Ikipe rero burya ikaba yarashinzwe n'umwongereza, uwo rero akaba bita Hubert Kilpin. Ni umugabo wavukiye mu mujyi wa Nottingham, akaba yaravutse mu 1970, hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere. Atangira rero afite nk'imyaka 13, ari mu bantu bashinze ikipe y'abana bafite imyaka 13, atangira gukina umupira nyine, ariko atari byo kubigira umwuga gusa, nuko yawukundaga. Nyuma rero yaje gutangira afite akazi kandi gasanzwe, aza kuhava rero yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, agiye gukora ahantu mu ruganda. Ariko kuhagera byaje kumuviramo kuza kugira igitekerezo cyo gukomeza gukina umupira, ndetse no kuza kubasha gushinga iriya kipe tubona kuri uno munsi. Haza kubaho ko badashobora kwita AC Milano. Milano bundi AC Milan mu Gitaliyani bavuga Milano, we bahitamo kwita AC Milan. Ni umwe mu bagabo rero nubwo yapfuye kera cyane, ariko ukibukwa cyane mu mateka y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nubwo atibukwa cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko arubakwa cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani, umwe mu bantu bagize uruhare gushinga iriya kipe. Mu butoya bwe rero yabasha gukina amakipe nyine ibintu bisanzwe, aho yakinaga mu ikipe Gabardine muri Nottingham. Yaje kujya mu ikipe nkuru rero ya Notts Olympic Setandro, aza kujya muri Torino Football, aza rero kuba akinira n'ikipe ya Internazionale Torino, hanyuma aza no gukina na AC Milan. Yaje no kubera n'umutoza mu 1899 kugera 1906, ubwo rero nyuma yo gutoza, urumva ko yashinze ikipe rero nyuma aza no kuba yabayeho umukinnyi wayo, aza kubaho ndetse n'umutoza wayo. Ariko nk'uko tubisoma tubikesha Wikipedia, akaba yaraje kwitaba Imana mu 1916, afite imyaka 46 gusa. Bavuga yuko ngo intandaro y'urupfu rwe yaba yaratewe n'inzoga nyinshi n'amatabi cyangwa n'ibindi bintu by'ibiyobyabwenge, niko abaganga bavuze ko ashobora kuba aribyo byaramwishe. Nk'uko rongera ngo twabiberetse dutangira kino kiganiro, mwabonye inzu y'ahantu yavukiye Nottingham, avukana n'abandi bana bavukana, bari abana bageze ku 9 mu mujyi wa Nottingham. Inzu rwose iri ahantu hasanzwe muri quartier zisanzwe, mu inzu y'191 iba ahantu bita Mansfield Road. Urumva ko yaje kuva mu gihugu cy'Ubwongereza yerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, agiye kwishakira ubuzima busanzwe. Yari agiye gukora mu ruganda, ariko ko umuntu wakundaga football wari urimo arayikina, urumva ko yimukiye muri cya gihugu afite imyaka hafi 29. Yaje kuba umwe mu bantu bagize igitekerezo cyo gushinga iriya kipe
ikipe tubona ifite n'ibigwi bikomeye cyane ku isi. Nyuma yaho uyu mugabo rero Herbert Kelpin yavutse mu 1870, aza rero kwitaba Imana tariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1916. Akaba yibukwa cyane hari mu gihugu cy'Ubutaliyani, ari naho yaguye. Akaba rero twabongira ngo twabibutsa bimwe mu bigwi by'ikipe ya AC Milan mo gakeya. Ni ikipe yashinzwe mu 1899, ikaba ikina muri Calcio, iriya shampiyona mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikaba yaragiye igira ibigwi byinshi bigiye bitandukanye, kuko ifite ibikombe yagiye itwara. Ikaba ari imwe mu makipe abantu benshi ku isi bazi, yagiye inyuramo n'abakinnyi benshi bagiye batandukanye bo ku isi, benshi mu bihugu bitandukanye. Ikaba rero nk'uko mubibona yarashinzwe n'Umwongereza Herbert Kelpin. Nk'uko rero twabisomye neza, nuko bigaragara ko uriya mugabo ashingira kipe ntabwo yayishinze ari ya football gusa, bari bafite n'indi ya cricket. Buri zari ikipe, yari ikipe ya cricket, AC Milan Cricket, ni ya football. Ariko ya football niyo yaje kumenyekana cyane, yaje kugera ku rwego ruhambaye. Ikaba ifite ibikombe 19 bya shampiyona yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikiheruka rero kikaba ari cyo mu mwaka wa 2021-22. Ikaba ifite Coppa Italia ibikombe 5, ikaba ifite Super Coppa Italian 8. Muri Serie B ifitemo ibikombe 2 yatsinzemo, urumva ko yahereye mu gice cyo hasi Serie B ikaza kujya muri Serie A. Ifite rero UEFA Champions League 7 na Europa Cup winner 2. Ikaba ifite Europa Super Cup, UEFA Cup zigeze kuri 5, Intercontinental Cup 3, FIFA World Cup 1. Ni imwe mu makipe rero akomeye. Yagiye kinamo abakinnyi benshi bagiye batandukanye. Ngira ngo umwe mu bakinnyi benshi bibuka cyane ni Umutaliyani bita Paolo Maldini, wayikina imikino 902, akaba nta n'indi kipe yigeze akinira. Ni ikipe ifite ibigwi, ni ikipe yagiye inyuramo abakinnyi benshi bagiye batandukanye bo ku isi. Murabizi ba David Beckham banyuzemo, ba Ronaldinho banyuzemo, abakinnyi benshi bagiye bagira ibigwi bikomeye ku isi bagiye banyura muri ikipe ya AC Milan. Ikipe tubona ko yashinzwe n'Umwongereza, ikaba ibarizwa ari mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ngira ngo nkuko Neon TV tuzatugerageza tubageza kubanyura mu mateka n'ibigwi by'amakipe cyangwa se n'abatoza cyangwa n'abakinnyi bagiye babaho. Kuri uyu munsi rero twe twagerageje kubahitiramo kubaha aho iriya kipe ya AC Milan yaje gukomoka, n'ubwo waje kuyishinga, nubwo yaje kwitaba Imana afite imyaka 46, ariko arakibukwa nka father of AC Milan, cyangwa se umubyeyi w'iriya kipe cyangwa se umupapa w'iriya kipe tubona mu gihugu cy'Ubutaliyani.